Da odgovorim na par pitanja koji su mi ljudi pitali, a najviše su me pitali za ovaj medišni deo koji se nalazi gore. Ja sad trenutno ovdje imam dva, znači vrcat ću onaj koji bude, to je vadit ću ramove, oni koji su zatvoreni, oni što ne bude bio ram zatvoren, ostavit ću za pčele u plodištu. Kako ću to uraditi? Uradit ću tako što ću taj nastavak medišni napuniti sa ramovima koji nisu zatvoreni i stavit ću ga na podnjaču. Taj nastavak medišni stavljamo plodište, na plodište ide moja poklopna daska i krov. Znači, iznad plodišta nemate više nikakav polunastavak. Pčela sav med diže gore. Pošto nema ništa više iznad plodišta, ona će krenuti u DB-u, pričamo za DB košnicu, to da napomenem, opet mnogi su me pitali. Ona će početi da pravi one medne vence, spuštaće dole, onaj da kažemo isto zadnji deo sa mednim vencima i on će se sama zazimiti. Znači, vi ste na taj način zazimili vašu košnicu sa jednim polunastavkom koji ste podvukli dole. Dali ste njen med, u slučaju da to malo možete, znači, intervenisati, da li sa drugim medom, da li sa sirupom, pogačom ili to je neka, da kažemo, vaša stvar, što želite, što bi bilo jako i dobra stvar i kao savjet. Kad završi med obranja ovde što tiče suncokreta, u slučaju da u košnici, i obratite pažnju, nemate polena, to je perje, ona vam je glavna i osnovna hrana za pčelu. Znači, intervenišite onda sa jednom polenskom pogačom. I to gledajte da bude odmah posle medobranja. Avgust mesec je za te stvari. Pogotovo sad što imate sušne jeseni. Suviše je dugačka i topla jesen. Jesen i korov tek kasnije počinje da izlazi. A vama treba najviše polena posle 20. jula kad počinje da se zaležu jaja za zimsku pčelu. Znači imate kvalitetnu hranu. Znači obratite pažnju da u košnici imate dovoljno polena, to je perje. Ako to imate, vi ste onda na konju sa odbacivanjem jednim polumedištem sa medom, vi ste dobili jednu takvu dobru celinu i takvu dobru hranu za vašu zajednicu, samo da uzmete da je istretirate protiv varroa. Mislim da sam odgovorio na par pitanja i dao vam neke korisne savete koje možete slobodno da probate. Ovo je provereno 100% i radi, to možete raditi sa bilo kojim drugim košnicama. Znači nije problem samo da je DB, uvek stavite, podvucite neki nastavak ili polunastavak, šta već imate ispod plodišta za zimu i nadam se da će vam pčele biti zahvalne sigurno i odužit će vam se iduće godine. Mnogi su me pitali da li ja to propagiram nemački sistem. Ne, ja samo demonstriram vama kako to izgleda. Meni se sviđa, pokazalo se do sad kao perfektan način pčelarenja sa mnogo lakšim načinom rada, a vidit ćemo sad koji će biti prinos. Ovaj nemački sistem je očigledno tako i namešten da jednostavno pčela je non stop u kondiciji, non stop ide iz pašu u pašu. Koliko sam primetio ovde iz mog nekog skromnog iskustva, stalno se to vrti, znači ona stalno traži pašu, ona traži da bude zaposlena. Ali o tom potom vidit ćemo to na kraj sa nekim mojim zaključcima. Nadam se i vi se uključite svi, komentarišite, pitajte slobodno, ako vam treba moj broj telefona, lako ćete me naći, popričat ćemo o svemu i svačemu, ne znam ja sve, a svaka informacija je dobronamerna i za mene dobrodošla. Svako dobro, ostanite mi živi i zdravi, pozdrav!